هالكسر. بسم الله الرحمن الرحیم. قتل عام. دولتن فرعون قتل عام کتک مهلوک مردمان چوک که یه نجومی دولتی گوشته که همه بنی اسرائیل قوم توکای چوک که سالا پیدا بی همه تی قاتل بی همه تی تختا پر لیٹینی تی تختا یعنی نابود کن ترا چه پادشاهی یا ملک بدر کن تو تی کشوک همشنی و همه یه سالا سکن پیدا بیتن. قتل عام که دولتن فرعون چو پسانی پیما مردمانی کشت، مردمان چوکی کشتن کسی که بتمات یا کما پریاد کو یا گریتی گفت آئی هم اتمنا عذاب داد تو چیه کد آس تو که دوره داد که وطر توبه نوزبلا خدای رو زمینی قرار داد دیگه هر کسی که کم مکن گپ چیزه کو یا گریتی و آئی هم آس رو کده آس تو که دوره داد یعنی توبه نوزبلا خدای رو زمین وطر کده دی نی خدا شما را خیری بدن و جام این فرعون گوشید چو پسانی پیما چوکان زب کنگا لگه او چوکان چو زب بیگاتن کشگاتن ته ما تو پت عزیزین و تی چوک و کارب درست صبر و سکون گونا یہ درسته منظر چارگاتن و مجال نیا که یکی اوف حتی اوف هم بکنته اوف کنگه طاقته هم نیسته یک کم که یعنی کسی هسته کتی نفس بکشی یک کسانی حبری بکن آسی رو کتا هر که حبر کن آس تو که دور دون جهنم دور دون وشی جهنم تو که سوچون آسی مدنی روی کتا گا درو بیبست و تی دل تو که خدای درباره دعای کو ای آپت یوش یاد کم سرا کبتا یا آپت چکو یاد کم سرا کبتا اگه وشی حبره کو تو کسی که حبر کن نزانی چونه ظلم آنی سرا ستم آنی سرا نکته آس تو که دور داتا تراه و تی منا ظلم و ستم آنی سرا کته یا شیر و ببر و گور کمشن دیما گه دوره داتا جنگلانی یا مستین جنگلانی تو که دوره داتا پتماتی که خبر کتن یا آس تو که دوره داتا یا سامپ یا مارو زیم گفت آن لوگان تو که دوره داتا آرت رد کنده همه پیما کسی که همی زیمان مارا مطمئنا دنگ جا کسی که زخمی کو شیر چیزان او حیوانان بله این فرعون بدتر ظالمیه همین پیما وجه وشی مارو زیم لوگان تو که ٹھکانه کتگد هر کسی که دنگ جا هر کسی که عذاب داد بلکه یک چینه که یک یعنی کم که حبری بکن مگر وشی مارو زیم انگا بی خوف فرعون چه هم بدتره آنچه بدتر ظلم کو مار زیم جنگ بین بله یعنی فکر کنگه یعنی ناممکنه و هم بنی اسرائیل توکا هر چوکی که پیدا بی فرعون اگه کشت که فرعون یه نجومی گوشته که بنی اسرائیل تو کا یہ سالہ یہ چوک کے پیدا بھی ہماتی تختہ پل لیٹی نہیں ہما تیرا نابود کا یہ ہمیں خاطر حکمی دات کا بنی اسرائیل تو کا پولیس شرطے ادھر دیم دات کا بنی اسرائیل قوما ہر چے مردم چوک یہ سالہ با دنیا کہتے ہیں درست ہم بگرب کشی و یک روچے یکی جب بنی اسرائیلی چوکاں کہ فرعون سلطنت تو کا یک روچی زندہ وشی نبچه افسوس هزارها وشی چوک چه والدان پتماتانی چمان دیما گه نور دل وقتی من آنی چمان دیما گه کشتن ته چوب پس پیما گه
هلاره کتن. الله اکبر. یه وشی هنچه منظریه که بنی اسرائیل دلا جست بکنه که ای آب بیگناهی چوکان معصومان و خوبصورتین چوکان قتل عام کتن این دوتین فرعونا. شما دلان سر چه گوزی که آنی یعنی چوکان شما چمان دیما چه بکنن و همه پیام وشی هنچو ظلم کته شه قتل عام کتگا. کسی هسته که فرعون جست بکن پرچشان تو قتل عام کنه. هر مات و پت یه اندازه کت کنتن که همه زمانگا آن چوکام گره چمان دیمانی بکشه چه اندازه آیا رنج و غم بیتن و فکر بیتن. یہ صدمه یعنی هنچین که دو دردگون پتمات خبر کت نکنه خبر بکنه آن سران ظلم کنه. بنی اسرائیل بیچاره ای بدبخت فرعون دستان گرفتار بیتگا و اشی ظلم و زیادتیانی وجه چه پیسرا چه نیم جان تا ای پیما که ظلم کنگا ای مصیبتا چه جان بطه جانشانی ظلم توها کرد و وجه چیزی که خدا بیاری فرعونی کشی. وجه حضرت موسی علیہ السلام آمد آیا اللہ تعالی ارادہ کو کہ ہمیں پیما فرعون ترسد که یعنی یا چوکی که پیدا بیا یا کشی فرعون ترسا چه کاری کو و ہمیں ترس وجہ کہ ہزاروں چوکی کے قتل عام کتن اور لاکھوں گوشی یعنی صدها هزار بلکه چوکی دروغ قتل عام کتن لاته زخمی کو. همه چیز کشیه دیمه بیاریش منی بکشه یعنی منی دیمه بیاری بکشه من بگندو تاکه سکونه واب بوابسون تور سای دلا کبتگا که یہ چوک کے پیدا بھی اس سالا منی سبنا طاقت لیٹینوں کمشیں یعنی آئی و حضرت موسی علیہ السلام تقدیر تو کا لکھتا گا کہ آئی فرعون ملکا پیدا بھی و بیعتیں آئی تاجا آئی سرا خراب بکن و تاجا ای سرا چه بگشی دور بدن و بنی اسرائیل و فرعون ظالم دستا چی بچڑائنی و اللہ بندیاں فرعون بندگی حجبر نکننتے و فرعون بندگی چی بچڑائنی تے و ابیان پدا اللہ واحد بندگی سرا مائل بمانتے و ہمیں پیما کہ ہمیں پیما بندہ کہ کپرانی که طاهری توگا در بکن ایمان روشنی توگا بیاری تے ہمیں پیما اوشی کہ اللہ ارادہ کت کہ پکا اور سچا حقیقت و سچا یعنی راست پورا بیتنے چیزیں کہ اللہ تعالی ارادہ کا و کافران که امان مدند فرعون اللہ قدرتا چی و آئی حکمتا چی بے خبر بیت و آئی سمجھت کہ من تمام ای تدبیر بیکار کدن کہ این چوک آئی کشتگا همین چوک کش آئی قتل عام کتگا و آئی هم تخت سرا چین سرا و نیگوشی دک کہیں کہ کہتے منی تاجا ایرگی جی وشی ای خبرہ چے علمی نیا و بے خبرہ کہ
آیا یہ خبر نیست که اللہ تعالی هر کاری اراده بکن آیا پورا کنتے کارا اللہ تعالی پورا کنتے چیزا که اراده بکنتے و هیچ کس نیست که اراده دیما اللہ تعالی کا بداری درسته دنیا اگه هور بی درسته دنیای مردم اگه هور با و تی کلن کوشب دنیای مردم درو هور با کوشش بکننده پدا ها اللہ قدرت دیما هیچ اراده آنی غالب نبی گیش نبا انشاءاللہ که اللہ قدرت گیشته را زور آنی گیشته را که سب مختصر وشی وجه همه پیما قتل عامه چه حضرت موسی علیه السلام پیدا بید و نه پولیس چمان دی و نه کسی گوشایش کو و نه کسی عقلا سبکم معلوم بید عقلا رسید که یہ موسی کجا پیدا بید نه کسی ذهنا و شکار کد وقتی که حضرت موسی علیه السلام وقتی مات ترسد است موسی که متولد بید ای ماتا ترسد که اشکتگتی که پیران چوکان کشنگه و چه پیما مترسی ای دوتا چه و شی همه پیما چو خوبصورت 14 ماه پیما روشنه تو گروک ورگه چوک و دشمن و هر نیمگا وقت من رد کرتا لوگا هر جگہ گہرائے کتگا ترگا تا هر جگہ پولیس سوتی گوش داشتگا کجا نا کجا چوکے پیدا بھی که ای بش کنتے برا ما چوکا بگیری ببارتے پیران دیمی بکشی کجا چی چوکا گریبا کا آواز بیاتے شنی گوشا بکپی و آئی اچانک پدا یہ بزیری با پیران دیمی بکشی همه پیموشی مرچی دم بانده 10 چوک همه پیما وشی آرتا کو کشتا پدا مزه ای که مرچی بانده هم هر چی چوک گوشی پیدا بیتا دروشیشان آرتا کو وجب کشتگم درستین لوگ گوشی چامی ترسا چی وقت مننا خالی کتن گریب مردم شی تدکگن جنگلان شدگن ترسا چی پیرون ره درو دنیای گوشی مات پت چارگن چمان دیمانی چوکان کشگن حضرت موسی علیہ السلام ماتا ای هولناک منظر چارت دیدی که ترسا گیا خطره پیش نظر آئی چمان دیما هستا و هر پیما یه دروگوشی خونخوارن دستا بچک آئی نظر نیاد چیری بدن چیری دا تو کجا چیری بدن و اگر ایری بکن تو کجا ایری بکن پولیس گاٹ دائگا یعنی نگهبانه دشمن هم هر نیمگا تر گیا هر جا گوش دارگا تا کجا نا کجا چوک بگیری یا آواز بش کنم بگرم ببرنتی چوکانی شوهاز تا پت مات از عزیز و کام خیش هرچی خوشی و ناخوشی چوک پزور گبتن دستا چی بردن همه پیما بنی اسرائیل وقت که بچه ای چوک پیدا بی حضرت موسی ای چوک گوشی پیدا بی آئی سر هنچو زانه چوک متولد کنه گوشی سخت ہیں همه اندازه اوشی یعنی مات سر هنچونشون کوهی پروشی آئی سر و آئی واسه سکه گمه روچی اوشی
हमें हाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौतेगा व आया वती खूबसूरतें चौक चारत बजाय खुश बीबी बेचैन बू बेकरार बुद तरह तरह तरकीबी सोचे चे बकनो हर तरकीबे बच्चे के वास्ता और समझ तो का आत हमा तरकीबा लगे सोचेगा कि चे बकनो चौका वती का तो बे बच्चों ने पैरों जाल माचे अगर यक पहलुए कामयाबी भी बले और नजर तो का आस्ता व दोमी पहलू आइए यानी नारातिया दरिया नील आखिरकार अल्लाह ताला आइए च परेशानी च थोड़सा व आइए वास्ता वाही उशी देमदा के तो बेखौफ खतर तो का वती चौके परवरश बका व अगर कत्ल साजिश बकना मतोर्स व आइया बगैर या संदूक के तो का एर बका दरिया वैली बका दरिया तो का वैली बका व मतोर्स माँ आइए हिफाजता कनो अल्लाह हुआ माँ ये हिफाजता कनो व बहंचो हिफाजती कनो कि इंशाल्लाह के हेच या मिठाली आइए जरर नगेंदी पदा वापस मतरा पतरी रसियनों थी चौका पदा माँ आइया वती रसूल बनाइनो पैगंबरी कनो वती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौत इत्मीनान बीत व आई बेचैनी दूर बीत पदा हम मौतें दाने मौतें दिल सख्त चौका जुदा भी वह हमें पैमा के आई सरा वाह नाजल बितिया पदा वती खूबसूरतें चौकी गए संदूक तो का चुतर उशी एर बिका व छोने दिलिया गोना दरिया तो का वाइली बिका वह हमें पैमा आइए जुदाई तो बर्दाश्त बिका व संदूक तो का वजह वती चौक ये तो जिंदा बीते कि संदूक तो का दरिया तो का वैली वक्त के नफस के कशी खादी दरिया तो खुद मौजन तो का वतीमान जिंदग मानी व ये हबर व ये वस बार बार हर लाजा और दिल तो का पैदा भी था मौतेगा लेकिन आया अल्लाह नेक बंदे या वस हकीकतें मुसलमान या समझती के आई दिल तो का समझती के अल्लाह वादा सच्चा पक्काएं वक्त के मनी रब आई हिफाजता कांते आई वादा कुता गुमा तो पदा मां पर्चिया बुतोरसों पर्चिया बेचैन बवों व बेकरार वो हमें सूच को वस समझती मुतमैन बीत व बाज इत्मीनान गोना वती चौकी गए बाज इत्मीनान गुना जानती के चौके परवरिश कांते अल्लाह ताला वह खतर आई महसूस न कांते फौरन वती चौकी गए संदूकिया को या संदूकिया इत्मीनान टोकरिया तोकई को थी वजह दरिया वैली को वक्त दरिया वैली को वक्त दरिया वैली को पदा बेचैन बू मौत है ना मौत है दिल सक नाजुकें
ماته محبت وشی سک باز مل خدای وشی 70 برابر ندارم گشتن محبت لیکن وشی پورن پدا وتر संभालती و وتی رب وعده سرا یادی کو وتی دلی تسلی داد که الله هر جاگا آئیے محافظ ہیں پدا پرچیا کہ ماں بترسوں و آیا حفاظت وعدہ کتا اللہ آیا و لوگ تو کا یہ پیرون ظالم مردم پولیس کائیں گرم برانتے لوگ تو کا صندوقہ چی گیشتر خطر ہیں چوکا ادا و ہر وقت پولیس کائیں پیرا دے گئے जाने हर जगह दुश्मन तार गए कूचा परो कूचा गोशदार चौकिया के बिगड़े थे इदा व खतरी गेट से नहीं तो मनी चौके जिंदगी जरूर खतर तो का कपी लेकिन अन्नी खास अल्लाह आई हफाजता कांते ये सूच को फिक्र को पदा मुतमैन बीत व अल्लाह सरा भरोसे को भरोसे सरा नेश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन महल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व फिरऔन महल वजह राब्ता में टोकरी गुआता बो मोदा फिरऔन महल वजह दरियाए नीले उशी कैराया वती शान और शौकता चे शान शौकता वती का चार गया फिरऔन माल हंचो उशी फिरऔन माल कह दरिया कह निश्चगा दरिया सैला खनगा यक रोचे फिरऔन यारोचे फिरऔन वती माल कह निश्चगा दरिया सैला खनगा कि आई कह आई मलका हाँ निश्चगा फिरऔन महल के चेहरा दरिया नीला व हमुदा आप रवाना हमारे चारगा आपा व मौजान तोका मौज उसी माल सारा ठोकर वरगा यानी मौज जनगा महल वत मना में बंगले पौधगा के दरिया तोका कैरा अड्डे कुतगा वह हमें पैमा पदा उसी एदेम आदेम माल चारगा लगता व फिरऔन व मलका दोवें दरिया आपा चे उसी बाजी कनगाता लैब कनगाता इत्तफाक चे द्वेनानी निगाह बयक वक्त यक संदूक ये सरा कप्त ये संदूक दीते यानी आप तो का हुजना खनाने व पैदा गए व मौजान तो का संदूक हमें पैमा हुजना करेंगे लैब करेंगे गोया के संदूक इस्तकबाल करेंगे और लैब करेंगे मलका अगवा फिरऔन जनेना शाय सरदार ये संदूक तो गंदा गए फिरऔन अगवाश्त कुजा आवा मना दौरे मालूम भी दौरे शायद या दरख्ती है टोकरे दौरे हमें आप सरा होजना करेंगे पैदा मलका अगवा ना सरकार ये संदूक दौरे नहीं वक्त के संदूक बिल्कुल यानी नजदीक आत तो गुड़ा मर्दमा गोश्त बेशक ये
یه صندوقی هستن. فرعون وقتی یک خادمی حکم دا که ایشیا در بکن، در بکن صندوق بیار. وقتی که صندوق در کوت آرته و صندوق وقتی پچ کو تو مردم حیرت نگاه گونا انتها حیران بیتن که این صندوق تو کا تو یک خوبصورت ماه رنگی چوک وقتا و کندگن بچکندگن مسکراینگن بچکندگن کسانی چوک و همه پیما هر یک که چوک چارت حیرت کد و آیه خوبصورتی هنچو که چارت درستان تعجب کو. لات مردم آنگوا حضور میں فکر و ای وشی که ای بچه بنی اسرائیل ہے ایک قتل تورسا چی کسی ها گتا صندوق تو کا ایر کتا دریا اویل کتا و تاو اشیا پوران قتل بکن اشیا ویل مکن. ملکه دل تو کا اللہ تعالی مهر محبت است. معصوم بچه وشی معصوم چوکه محبت های دلا نشت ملکه گا و آیا چوک گه بغلا کو چستی کو بغلی کو و گوشتی اے سردار یہ تو باز خوبصورتیں و مہر محبتیں بچے چوکے منی و تی چمان سارت کنتے ستو عجب بیتن که شیا ستو بیتن که ما شوتی چوک بمنائنه میں یک کاریا کہتے ہیں شی قتل کنگا ترا چی رسی شی قتل مکن که مکش. فرعون هم دل توکا آی دل توکات که آی ملکه که ای حبر کد فرعون قبول کد و همه پیما اللہ تعالی حضرت موسی علیہ السلام فرعون لوگا اللہ حکم بھی ہمودا محفوظ کو ہنچو محفوظ کو کہ ہیچ کس آیا نظر چست مکان تا مچاری ہیچ کس ضرر آیا رسینت مکان. فرعون وتی لوگا حضرت موسی مزن کو حتی آیا یعنی ہیچ کس وقت من نظر بده چست مکانی نمگا مچاری. اللہ کے چیزیں بلوٹی ہیچ کس آئی دیما داشت نکن. سلامت باتیں واجائیں تو وربند گوش داری اللہ میں آ رہی.